League match baako aba so betada game eto joy Atletico Madrid at the Wanda Metropolitano betene fie gomu ene Arsenal ana ebo na sa game ne nkomo pi na efirimu adi eba mami start ansana makwa no ada game no kwaso na yet medi nkomo kakra na eno ada meko Arsenal training with him say Arsenal one of the clubs wo mu players play pa but eno ada meko ya reporter min second Ricardo Calafiori eno ada yesa brante training ebeleti eze wonu su training Gabriel Martinelli wonu su training the only two players eno women training brante Jerry Julian Timber ana Kai Havertz empato some players no eno ada training na ekọ so edema Arsenal bobo kwadom enya dey say me who players no so eno ati reporter men saka ne ya dey say Bukayo Saka enso training kama and he said no to say Arsenal players ni dey na nyina ay kama ata so omo adisia boys no Wanda Metropolitano ya Atletico Madrid na when him say Arsenal since 2006 UEFA Champions League omo konfa na biem utimi say omo ne Ghana say na 2006 na your first World Cup no since then eba permanent Arsenal go for mabde UEFA Champions League final and go for Kobe yes na omo akonya say omutimi ko UEFA Champions League final say results no mbenya Wanda Metropolitano no return encounter and no betuma mo qualification no and ye dey firi Arsenal kate eba dwuma dey so ene anopa me bo atire edema beta me Atletico Madrid so ko ha dey kakra omu player ba ko epra omunya wan catch hotel enom abranta de daddy Nico Gonzalez eno ada na ya say proud to say ene game no beba so player na koye starter ye pa Nico Gonzalez reporter mensaka esa abranta no wakwa ko pra na between 3 to 4 weeks and e bi obetima babak na waba be se kan adi Atletico Madrid bobo kono ene ya reporter Nico Gonzalez so efia koda na kate adi ba na Diego Simeone head coach ati team and the Atletico Madrid and ye be say o players no omunya ye ready anano so wa prepare the squad here pa na one player ne won so abasem aye Ademola Lookman what else ade e feel discomfort kakra beta anu anyumene ne ene na no pay no mbe decide say e bia anyumene betimi ama Ademola Lookman etime siaka na so etime siaka entano ye de feel Atletico Madrid den so akate e di eba na ye be say so player be to say Julian Alvarez Arsenal ya woni ne ba bebe yase Arsenal say wo munya Julian Alvarez so mo panel so say nya bode player ne Jerry Ntia ama obia fi so nya Julian Alvarez wo mo pe wase nya Arsenal kwa PSG bo ene Barca mo nyina enya bante na mo pe na ono enya ne ya anafe ensada enya headache enfa man because abante no ball no onim ni boye pa enti wunya teama wo mo so pesa players na enya de ya wo meba brante no hom but nyame anim ne onya brante ni team and 20 minutes ade fa ma brante no se bia brante no pesa bia we fit team num ko ana se bia opeso otena team num no enya de so ono Julian ya cancer Diego Simeone ono so no woni mu asem ani ya report kakwa so a wo panyine adiba e wo dwumade so ene anope ya ka tire de mambe makwadi nkoma kakra yesi Julian Alvarez no na duya ne say okola liga no ball no obo na kama do say Premier League na when you good time but Man City bobo ko no better we feel say okol sa La Liga no ball na obo any de wa ball ni City any de wa gwatimi afiti in we feel say do say Premier League no offers ba any ade Arsenal mun na kan better we ya we pese we transfer ha and that as you say any Barca fwe akwa no moyeda Muhammad Menya no eno yankowa kakwa so amensa kam e we dwumade so ene anopa me bo akire dia ma Arsenal our game ne bet Arsenal and Manchester United ana equal debate be no mokwa yazi isi akwa social media any one story a trend pa man for put to comment man for a trani ade and between Abanta and Bruno Fernandes and Alfred Declan Rice na yazi Declan Rice Jimmy Premier League ni mani said it here kwampa UEFA Champions League no Declan Rice betimi ate na uko Manchester United so dia Bruno Fernandes so records out there of assist and Abanta the area Manchester United we must sign qualify about the UEFA Champions League na yasi debate ni nyina ya say sisia no abasi abo league na bie na yema aya Premier League player of the year award now why na unconfirm no between aya
Bruno Fernandes and after Declan Rice and Pato Falcom and Fabla and any Manchester for Mudo such as na for Mbeka changing I farmer quay but Declan Rice so what you Premier League in Sekima not as any man atane and you debater told now no pay and make it between these two players Declan Rice and Bruno Fernandes Yabo Premier League New Year Premier League Player of the Year. Why na anko and from an anunsun komeka kwene na another FIFA echo meeting. Na omu meeting yaso makwa kwadia tum. He's at the Christiani law. Christiani law ne yade omzo sa Benfica ne Madrid boy. Ama Vinicius Junior Baba Kasa Jean-Luc Christiani. Aya na boabe ne bedi kwadu ade. Abobe ne bedi kwadu ade. Ye bisa akoda ya wase nya ne kwa. Avia tuwa UEFA vozo mayo muyu mo mama akoda Martins ban. Sa akwa ne kan ano ya se wanka ani so mo dia yem say wake up near baba kono he's there dey ko now you player na woni opponent player ebedi nkomo na do nsato ano yetimi man record but o muntie ye enti we dey mo fa kan players na mo obi ama ne ba ko yes say wake up na ye be koi say ye ko now you player na o si akan wo paso kasa di tire wo other opponent ni player Kate the play and fansa hatawano and the wow player na do nsaba no na nnedi nkoma obi ani asem nemom so oye opponent player now do nsa tuawa no na hatawano ni e wotania wano no awusi business tia but wotimi di record amani ye no ye dia reporter and na no pay no yesi anu FIFA wo mu meeting a wo mu koye no de afirimu eba e wo dwuma de se na Madrid amso akasa yesi Madrid say wo mu player na ne de makwa asenso no one person moto akoda no na ni nyina beja Antonio Rudiger so sisi Antonio Rudiger omani ni di contract renew wa honkobo na sekoba sa brante no ebia na wanji renew no antum wanya antum dia ene ma the player na nya de so be na kom but sekoba sa Antonio Rudiger gitum so be contract sense ne dia ene ma ko asensu o meja akoda no kwan anu ye de free Madrid akate edi eba ave yamra UEFA Champions League eno game na eba so no so na sepa no be sunda ya pass PSG and the Bayern Babo game na 9 goals ni ebenya fidi mu pa de nyame anim ni obi ansusuda but another yebo game ni ya but 5-4 akaketo abi anka 10 goals ana enya afanu mi enu ni nyina na de won pa ne se wo mu goals o mo se no obi timi use 2 minutes ayire so 3 minutes o mo timi de say 2 goals amani esanse on the 17 minutes ana penalty by ana Hurricane abodi to atenemu Vinta Valescalia ebe respond on the 20th minute 24th minute ana respond here eho bebepe ana Joao Navas amso de ba ko akamu ane eya kananya niti ball edatrem eno ye on the 33rd minute na yabo game na 40th mark 41st minute no ana banta de tin ade Michael Olise amso respond here after ade na ye 2-2 ni say ade and dem on the 45th Osman Dembele and also penalty now Banten dia tum na mo ha say efiri aye 45th minute no Vinta Valescalia ebenya aye the 4th goal 56th minute and on the ball two at them within 3 minutes papa Osman Dembele another penalty and also they are Tottenham and they are 3 minutes and no use here ade no aye 5-2 eh na ade ya de baba pon na kwabna ye boko diet of Mecano on the 65th minute one also go on the 68th minute and also go not as a banter the team adili we just no and to also ultimate 3 minutes papa and almost so we with the 2 minutes and we with the 3 minutes in Tikabna and now game na your boy no goes na banata say enya sam to akwa wo bu bont na basa and aye dia ja etoja e game na no pe no ye ka tire kakra e dia man eno na cho hon we Daniel say wo mo tetifo no mu hu bo bi say no mani ade also say ayi omo hebo na omo ra ho because ball na ye boring goes ma obi a header mo ball obi anya ba na muje baya te say na dey ye be na nwumire we na be ja no de quality was we dey fe no open play game no we nya o de quality player ho PSG players no mo fa ball nsan yo ana Bayern players no mo fa ball nsan and no mo come anim sa and e bo game cho ho we say we wuti TV wo kwa ha wa because abeso de abonsem because I know the game no mo he no mani age we mu na tedefo ne pe we mu na ye friend football and ye de to ho we Daniels e di eba e wo dwuma de so na ye bo game no ye ya ma no ya
what is short to say kwabena yesi e born short mako 12 short mako 12 na ye born no emunum wantimanya ho eya na nam ne nsa ho enti 12 short na ye born no wantima save baako kura ha nya de se baako kura wotimi enso save ye na ade de pro game ni ye na omuko kanti ni interview no misa them another ya wage 5 goals na ya dan wantima ti bi no say he na the goals no wan ho na anya de achi o wotimi nche and the business na de no so he enkofo no ball na yesu betimi ate mienu pa na mebe ho sa mienu no kwa so mentima ate ento aka mo bi ate say no ada ball no mini PSG boy no na nya sam koto akwa yebo game no wie na so bia wa hebo ni bia o se de be kan se bia we goalkeeper wa nya de ana so ye defender bia wa nya de but we game ni bia na be wo say sa game no difficult to stop anya de say ball no betimi atche ne sam ene ya reporter odi atutwa ano ante so no ada o muso kawata come back no in fact the boys no many to pa was a kaketo bia kan 5-5 just so man take your chances right and kan yes and ke bia kan game ne ekoko wie 5-5 atesa akoya 5-4 de ninja no wo many eto anu ye manono ya goalkeeper edema Bayern reporter branted aditutwa na de esi anie game ne course na manono ya ball akota line ho na etire ho goal line ho no ye so kwa akofa ball ni emfa ball no mfa ma hebo boy no kwam no de nesi ball no so opia na eso de man opia no eso de man no wa va ball na ma aye man no ya enti sa ball boys ni we na chama mpa na okopa pa kwa na ni zuno ya bobo he ni abre bo bedu obobo fa ma me a wo so mfa ma me eja man no ya ha ya okoye eja o we ya na akwakoye Chelsea de ni bi na ya kwakoma no eye ba ni ade no ja ball no de ba bobo ni so on de onfa na onka he wo me ba return encounter alliance are na ho sasa ni ensu e sa be pe na wi abayem but ye de asi eno game no na no pen me ka kire edema na Luis Enrique after the game ye bisan say eno de asi ohun ne say no say nyame anim nie intensity say ye de bobo nyame anim wa coach kwam no so ohun bi da wo sa level ni bi da because eno the two teams ni nyina wo bia ye adwuma kama what say no the game no mo boy no we deserve so munya draw we deserve so mu lose money ye we deserve so mu win money ye because the opponent no anyaze bia oba be help sa wo mbe ye adwuma na nkasa enti say we ye team na wo mu no boss na wa hwe ya utimi lose money ye better eno ada obebo ne man te na ba so ye pa de wo mu si bobo nani enso ade ye pa ene ye Luis Enrique PSG head coach enkomaka ko anu so edemaye na eno na Hurricane say yankama obianje say eno ada wo mu ball no mo boy no what say all of attacking and no other 1v1 battle and a test a course so was really mistake now we jaw nyongo pa we better know the boy na say but and no was a boy no mo boy no na enye is a cry two top football and no mumi ni na toe to toe was it your friend toe to toe no and no trust no other a total because we crack la instant bia no with me say and no na e ma sa goals no apm but was it your man ni age pa ya say time na test 5-2 omulusu we mutimi be say eman kokoye aye 4-2 na ogidi ye pass omukọ return encounter enya sem kotwa enfamo mo mbe yido mo anso metime enso awie game no we very clinical ewa anim ha now passes ekoye a ene kwankro bia so metime awie game ni ye ene ye dia another ya dey say Kane ade tutwa ewo dwumade so a ene no pe me ba kire adiama we ye be penalty Luis Enrique ye bi say ne say okọ return encounter awa Alliance Arena o GDS obetimi awena na ano se no ada obisa ne backroom staff ne se omu wo GDS obetimi akwana goals do se ana so omo sansa no metimi advance ego chairman no omo se 3 enti PSG for se obo de akọ amoko no 3 goals de anya hwekwa no so omo se 3 goals awa Alliance Arena after game now we ade ante ye wie game na head coach ne se wono ko no ko Alliance Arena no 3 goals de mandate eno goals so omo se ansa na ne o mesa se ko ma hase ene na ta so omo ne o ma printing eno ye de open di tutwa dwumade so ene ye de on ko kakra enso edema no se de njo kasa ni o se wonim se
stadium na omukwakosi wa aka no memories pii wo ho na anya we ko mu PSG omoje omo fair champion league no hobno se ho no mukwaje no enti ho de kame ansan ka anya we omu fie kakra nemom enkofo wo bu fans no omo ha adwene papa wati Alliance Arena wokọ na oni Bayern na ebo no omo fans na eba ka wu se ne wewu krankaye entu omo ko no omo communim se fans no ebebo ma game na akọ in favor e de ama Bayern bobo ko omo so pepe pa ado na visa office and company say one player be so di ne ho nkobo ana o se Brantia Jaffer Michael Olise was it 20 ana yedebo semi final was it semi final game be say no winya performance bi Tisadia Michael Olise Edemayan and on your friend Champions League semi-final game or your top no player and not that draw or buy no nenye easy kwa winya such players now in a particular occasion on bet master stand tall na omabo mani amakoye ediamo was say incredible performance very impressive one pa ana Branton the Michael Olise Edema Bayern Munich Bobo Kono and the Vincent company and Komaka Cranium na another Japan game no Yewu Vitia our grantee interview what's so din koma na ne phone asase ringe ene ne phone ringe kaka no aheso avedi o ya no ase mesema munya ma me ko me yere freme sa de wo si freme na mesema che ntuma anya ma ma nkwa o ha ko na to ntwa ana tese o ka kire akwa no ne ye interview se o ma ne nkwa na ne yere fefe no because they were need ya pon game da o ma fie ma we ne bra na ye hohowa tama gusu at the park no so ade ye viti ade another esi na anopa ne ye ka kire Adeba Joshua Kimmich as yankemo bianta say no da ball no mo boy the massa na nya ise kra two teams ni nyina we bia players no bia are very determined so betima we ni game no and no their boys who ya no we mo bon pa say return and counter we betima the same thing na return and counter we nim say anya betem and from on bet kwan club ya so we mebo no ma boni na fe PSG de o ma to mu smeters air level and yankoma kakwa say Joshua Kimmich adi tutwa e oduma de so na Vincent company aden koma kakra de aba kabra Vincent company say return and counter no we are supporter no what to take it ne bedu ho yale a wosere wa amfa take it into na fiefa mobi no famre na 75,000 seater capacity ndem wo me say ho nyina ya ma because ma hu say PSG for ball no mo boy no so ma nya home supporter nka ho a wa hwe adi betimi aduomu ye pa and to say the appeal to supporters in na say we dey what to take it na obeda was edi nkan emom say take it no yale na ntimi fa ma hebo ni bia osere wa fa mobi no fa ma he game ni bia na be boam ama Bayern Munich bobo ko yetimi advance no mo akomenmenom edo de tuja no atese PSG Bayern mo ba be enya de so mebo mu je Bayern wo mu be bia game nim ene o mabo ene entente so pa ene o mapre ento mo so o mabo mo a wo mo twa PSG bobo ko no ane ebisa no penalty na Afonso Davies ebo ne nsa no so penalty na debatable esa se ball no ebo abrante ne body ansa na ebo ne nsa emra no so de yase ball ne yebo na ebo ni padua no ansa na ebo ne nsa zabio na yensha danje enti we de debatable betaja be ende wo manya ante enti ano vision company nkomo kakra we de eba odwumade so ene ye ka tire kakra enso e de ama e Chawodos no o say ade ba ko won wo PSG team no say eba I counter attack na nkofo ni dangerous pa se wudi agro na omota counter breaks no se wan we ni ye no mo ma ball no so sa asembeto wo say the obeka say no the only thing obeka say e bia buy moment man defend ye sanko timi defend ye anka bia goals no entimi anko enim sa but veteran and counter so timi defend ye that doesn't mean say team na wo mo no mo boy and sabi o munim ball no ball what ball do mo ball pa bet na dwe ye say wo mentimi and defend ye enough I don't know tell say ma sa de no enso esi e ani e bi say na what stance ma he ball na say no say me just supporter there ani say ya we no say sans nim ball no ene we jata line no defense enso e wo mu kakra Barca for so say o ma he two players Abranta ni dine adi Mickey van der Ven and afi Kuti Romero wo mu na Tottenham players reporter Mensaka as a deco efini mu ba ko pa ene Kuti Romero enti one we are not as e bia Barcelona sika 7 ni ade no e bia no mentima to Abranta ndi e bia Kuti Romero na yese Barca for enso no da Chelsea boys no Enzo Fernandez ana afi Marco Cuellar eni Joao Pedro yese made open emnante ko bo mania ko makakra Jude Bellingham na Jude so
ɛwɔ hɔ atɛsɛ wɔn ne players ni nyinaa ɛtɛn ɛgya ɛnneɛma nso kɔɛ kwabena FIFA sɛ wɔn meeting ne ɛno adɔm kɔɛ adeɛ wɔn dwene hɔ wɔn nya nsi pɔ a wɔn twɛ another meeting ɛbɛba so yɛ sɛ yɛde sɛ team bia academy players na wɔbɛtumi de baako abɔ game so line up bi a ɔbɛyɛ no so wonya youth player ebi a ɔyɛ under 20 anaasɛ under 21 player a kyerɛ sɛ wobɛtumi afede no amena bɔ game no bi yɛse FIFA so mpɛ sɛ ɔmyɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman bi anaasɛ team bi abɛfa no academy system ne yie na atumi agro ɛyɛ academy saa ɛno nso ɛyɛ under ɛyɛ FIFA ɛno ɛyɛ FIFA nkɔmɔ a wɔn de ɛba wei so ana mi gyina na afei nkurɔfoɔ ama so nsɛm ne nyinaa no medi ɛsi ne ɛnya kwan ɛnso ɛdi ɛyɛ UEFA Champions League matches na ne dia no ada ye boy no so ehon ko bakwa na me dia sia nim se no hebo no ada de hebo papa amanfo bi na asimi ntumufo se Champions League na mo pe bi abon se sa mo ball na mo de bobi di anka munya ba because we dia ye sa anya we kwa ye love chamu entitie yeah, anya hwekwa no. Sa level of football no. Baako boy ase baako. Okay. Baako de o tell say nye tipen no 8. Ye wie na pepa na mo de. Sa mo de pa de na mo de be 15. Mo de be 15. Edru bridge ne so a. Ye be kwa be fa so be cross. Ka be yan ka mo. E mo nyam problem. Na o he. E dey nya ja 3 point nye nya qualification. E ye wie na say Bazuna for no. Omokaje Bazuna say we no mbo na nkomo de pre qualification ba kwa na alai. Ala ndi ake yi. Ke be dey ala no. Ke muda ho because Pope ni e we nyam. Oh nyam we dey friend end to end action. Amanfo obi atif anoko. Obi atif anoko. We nye pedo neto no de ball na say. Enti awon sabo ha, ati for be di san community nyina no awodumadi so